about them. Yebetimi a confirm say Nyansapo ye starting 2 days ago on the scamming of our youth into camps and fake recruitment agencies. Dodo na ebo QNET dia. Ebi nso ababeka ho no. Aban enyumakuo mienu asom. We can say 2 security agencies are omoye aban machinery. Omaso asemnum. Yedi ho komo. Yes. And no amote say na ori akwesi akwa member of parliament eka ho asem enye ono nko a. Ye wo member of parliament 4. Ye wo chief executives 4. Omaso asemnum ene Malik Basintali oye national youth agency, employment agency. Ono edina no atumwambia omo ekoboa na aban ahwese yebetimi aye education na afi nipa na omakono omatumi atwembebre na aba. We can also count to say adwumakuo ni bi ohode aye security ntiyentimi modi. Investigations are commencing ebia earliest by next week. Yebehu say raid has started was some of the camps. Na it is better that we let you know na mo amubedwa en mojai. But yebetewa na wanka se wonya aware. From next week, Ubemu said there is a raid ewo camps ewo Ghana. Aban panyimfo no aso ansemnum. Supply of camps in the said no American over 1,500 camps in Ghana. We are aware. Omo eopreti echisan kwadadeko. There is nothing to be said about the legitimacy of it. Enye legitimate. Adwuma no moye no we can say from our investigations. First day no, yes say second day we can confirm that adwuma no moye no enye legitimate. Migration no modern krane kono illegal. Omu ni nkrata for adwuma no moye no. Ena scam, deceptive job recruitment. Ponzi. And we have to help government agencies and we are doing that. And we are ministers mienu edi omanu to asem mu almost prepare and they want this thing to be done. Said the Enra Mekan, my yenya no se for you ya chinipa for holistic national campaign. Say oh mem Enra will be tried them am re hopa. Say omo ye di omo no. Yemfa ndi omo na omo ye asonden for. And I say omo ye nipa omo anepe. Say adean to we aseda. Tembia uti echira efe. On say obi hwe ase pe wo say na sanka utia ha ba wo so hwe ase da say o omamu ni yentumi ammo ye youth ho ban yentumi amma ye youth no yan safeguard and protect omo interest yan duty a country ni wo owe to us no yan say wo duty civic duties and responsibilities a oman ye oman nso wo niema wo say omo ye e de boy ho ban say yakoye boni mpo na ye de sika akohye ba bia enti na aban timi gu ponzi scheme ni etua nipa no musika woni bia ma omo no because say obo omanfo no ho ban enti sa scam recruitment agencies omo gi amanfo sika di e de omo koku Côte d'Ivoire yopugon ene afi so bondugu no endo ena sisi aye ka ho asema enura nipa omo frɛ ye say omo ma omo nua mo ayira na omo twa nkontompo kire omo no ebu me so kire say enye ade a eye ade nipa ba ko adwuma eye oman machinery muma me videos na nra ye nya from omo wo Côte d'Ivoire omo twa ntro so omo wo Spain no omo de dada omo nua mo ne omo abusuafo no say enye obi a aduro anase ya say wadwen a you will never do this to convince your blood brother. Mama me dear or say o Spain or Canada or ha a man and mema ye coach you or penny what the coke and friends say cocote agunanim says snow air top. Muntieno or Côte d'Ivoire and was said them and what the coconte agunanim say snow air tower na wako jumaba ntini ya momra na onform nko adwuma ne yentie makopi mo Canada and snow no enye easy amahwe me ho ntim pie nko adwuma kra radio ame krobe kra ni Canada yesi be ko Canada he yakodu Canada he o snow
anim nyina ntimi pie nko ba bia owurade hu yambo makɔ Sister Salawahum, your France, we are enjoying ourselves. Look, welcome of one and the if you have to get there about Munyagi. Very many France boy, France burger. Munyagi, you have a fine. That's yes, Yana. The company apartments and the dashing. Rade, there was some other planching, and the Bible quite juma, and look over soon. A dear chin quite juma. The company apartments and the dashing. Rade, there was some other planching, and the Bible quite juma, and look over soon. A dear chin quite juma. The company apartments. Sapele Mpawe, was it France no war? Ya coaching is on Cassay, said acting. Ya coaching or Côte d'Ivoire and Yachina said them. And ya coaching is say, Obetimidi Nipa, me and son, nine ababe can when ya jo musica dintino. On Cassay or France. Nampawe, I would tell home is a pele dear wino. France and pa. Now it is way African Quanas Ampawe. A blue jumper be attendant and a crow humper diano way. Ya coaching utimi so bi gina nanim wakọ loko ho wanfo bi ama umpie mfiri ha ena ya loko no utimi se de oka no feel comfortable obi gina nanim ne ode camera also na company apartment ni nti ni nua bi mra meka ne ho na fa Côte d'Ivoire bride obekọ akodru Spain France Portugal moma me videos no mo de ekoso o Ghana youth mu no More videos no omo wonder that nipa no mo Ghana for Rade there was some other planching me Bible quite juma and look over soon. A dear chin quite juma. The company apartments and the dashing. Rade there was some other planching. And no ma me betna ha catch se ne ba panyi koe wa ma na chi ba enso akwa ya je ne sika ya hwe bi makɔ mo Canada snow no easy ama hwɛ me ho ntim pie nkɔ adwuma kora rade ame kuro be kora ni Canada yɛsɛ bɛkɔ Canada hwɛ yakɔdu Canada hwɛ snow anim nyina ntim pie nkɔ ba bia rade hu yambo makɔ Sister Salawahum, your France, we are enjoying ourselves. Look, welcome of one and the if you have to get there about Munyagi. Very many France boy, France burger. Munyagi, you have a fine. That's yes, Yana brand a chair. Sister Salawahum, your France, we are enjoying ourselves. Look, welcome of one and the if you have to get there about Munyagi. Very many France boy, France burger. Munyagi, you have a fine. That's yes, Yana brand. A dear chin quite juma. The company apartments and the dashing. Rade there was some other planching. Me Bible quite juma and look over soon. A dear chin quite juma. The company apartments and the dashing. Rade there was some other planching. Me Bible quite juma and look over soon. makɔ mo Canada snow no easy ama hwɛ me ho ntim pie nkɔ adwuma kora rade ame kuro be kora ni Canada yɛsɛ bɛkɔ Canada hwɛ yakɔdu Canada hwɛ snow anim nyina ntim pie nkɔ ba bia rade hu yambo makɔ mo Canada snow no easy ama hwɛ me ho yenko ahoma ne so ye ne kwaku ando KD akwaba radio ewo brekum Côte d'Ivoire ono na ekodru ho a de ewo ho ne nyina no ono so edibi eboye anopai kwaku senior bibi aboko de
Senior Bibia Boko Mamen Canasa. Kwaku okunwe no Ghana nyina ko a e wo se yesevu ye nuamo makokam na omadwen adane nkwada na omutwa nkontompo eje abusua sika egu abusua destroy families. Kwaku Côte d'Ivoire no ukodu ho no say na Ghana for no situation etie wo ho. Mamini kan na ahwefo no wetimfo nyina se na obedru Côte d'Ivoire mantam no esoso na oba bebia nkofo no operate free no most at times no almost at free Abidjan na akodro Abidjan a omaye or transit edo aba probity say yamoso krum eni bro krum and afen so bondugu na me no kase se de bondugu and they say no mewo na obedru bondugu a asefem me no kase ya no efie maako 150 ya etimi abo apura wura mu no wohwemu averagely no enipa e wo fi ba kum kura no yemfa na 50 times 150 wa wo hwe no obetima calculation e wo ha na obedru bondugu ha na kama ya se Ghana YouTube nyina no aha ena omu nyina egu na udru bondugu a na obehwe asetena emofra no ewo mu ana se mabunu ni wo mu a asefem nyina ne se udru bondugu Kwaku yes Kwaku tebeka aha o se efie a mutimi call ye no mo count efie be se 150 na averagely camps no ye friend camps no nipa omuwom ye 50 average na say ye fa ne 50 I know ye average na mo count camps I wo Côte d'Ivoire be 150 and na say ye wo around 7,500 Ghanaians. Yes, Hong Kong bondugu. The same thing is okay yamoso kromu a san ekoso ani bro krom. Ti me kana isa Ghana mine nyina no ana mebru no nyina no ana yaso omu nyina do megbegu Côte d'Ivoire. Ti emfoni a ye hwe wo TV su ye Côte d'Ivoire camps ne bi and Ghana for ne yaso omu kogu young guys 17 18 19 years young people we are one of the camps e wo Côte d'Ivoire foni a mo hwe wo ko Facebook a these are live videos from Côte d'Ivoire mame for ni bi atimi atresi a omoma omokofa omo no na Kwaku ando na yene ne din komo no say bondugu nkoan over 150 houses Ghana for ya campi omo say omo wo abrochire 7,500 in one city alone. Kwaku to aso na oba bedru hanuma o masetena mu nie sade omadwuma no so ne biso no etie no oba pani a wo fie ho no na mpempe o frɛ no upliner sense wono na pani ansana ya stand oba stand na upliner no tese wono na edi wanim na stand 1 no tese wono no koe no watemi di nipa mienu ana baako e de akọ stand 2 e de from nipa and 9 4 ekopim 8 stand 3 from 8 ekopim 16 one watimi edomako etube do no de a we boss nti e fro go star into major apartment e de amount now so atwedom e de aba no masetena mu ni edan na ewurawura mu nyina no kwa ade esombo e wo dem we standing fine and esombo e wo ho and a traveling bags e wo ho na mattress e da ho no e mattress a e men kind of half inch bi na say student mattress no na ebi e da ho na nipa wodanam no edan ko hwa nipa na sha kura wo mu no nipa 20 na omonam sei na omodano okwa na wonya bi mfama ya obeda tax na so saa okọ na wonya obi amfa nko ya obeda tax na so saa na mu okọ na wonya bi akwa edo na abetima da blanket eso to videos no bia wo hwa oba moda blanket na so wo ma batimi di nipa be mienu ana miensa ekọ ana pani na oda o ma no wo ho no mo no ya pempiom do mo frɛ no popular wono na watimi di bia konto wono na beda mattress no so ne kana yesɛ mo ma moda da mo busa wo ya we aya me wofaba we aya me nuaba we aya madam for pa na wo ho no sa ana mo asetena mu tiri mo de die mu so ni do anopa no a duane a mo die no aya sabi emu tu jimi ni bi omo no a na omo de tea tomatoes baako Côte d'Ivoire de no na omo de nkyene ene anwa aka ho omo wi a bo ketua bi wo ho omo tie duane ne gumu a
Mom, what they wouldn't answer, I don't know, and more manage. It sounds so son, it be my son has been to a former sir, when you see car, Anthony D. Ewo honum. It is sa and the dream. And in Sua, woman, Udru code Bondugua, Udru Bondugua. In Pempi organize a piano and to a bulla, Ewo, maybe on the organizing shop for Enubi, and I'm Cosanum, Nemuna penny in the dear. If I got to Sachewo Tabi. No man on nominal, Ewo honum was up a pepe. Na Ube drew Hanumwa, a Mabuna Yali, Ekuonaba, Areho, many Binukasa, maybe say, Kabako Crade, the Dino, Misakan, the Mary, the Corabia, Nagay, no Sebi, Wawua or Danum. That they tell again no Saudi, and another for be friends say, one and an Saudi to a day. A link to be to a WhatsApp group, say a company be Pejuma, and would be a chill or dead and man buy it. To get a free Saudi or Babakan, Adam from whom I will do Honomono. And I had the other can where the Paco into where Kesse, Pa Honey, into we, a man penny for no, after again a bush and for say, get up our Canada, into Umbe here, as Ghana 8,500 and 85,000, that's 850 million. Umbe here, no matter the phone number. And I bush and for a Debbie, get a crack no, a cow coboninti. A bear, or Munsian Woho. No more be a year or Ghana. It's again a bush and marry a bush and 40. Woman say, almost see again, no, or Canada, but Geno, Eda Bondugu, as CAC, I mean, no Cassay. Over here, Burundi be Sebi, a beauty. Kwaku, Abayo, Wakwayare, Ewo, Bondugu, Côte d'Ivoire. Na owuah in Chino. Sa, QNET in Penyinfui, a friend a bush and for say, Wawu Canada. Yes. Into a more pesika de Ekuonaba. And even in death, omo gusu es kame ebusuafo no. Ne kwasem, omo de domo hinaye sikano. Ohwa boy bi mfonyini da ho. Sa krache no so awu a nebusuafo so omo ehwe a sa boy no so wawu a ebusuafo anyanwe ewo honom. We nyina no edwuma dia ekoso. Sorry. Kwaku, boy na you didn't phone ya to so our share trousers blue, you know. Yes. Or no na or free bono. Ono to sa. Ono so free mu Côte d'Ivoire ho. Yes. But nabusuafo ya we say we free mo na. Pempen de nabusuafo nya we na de tie ni say fane say okatim no ho. Na sa wo yare a na me wo fam a me ni tumi se metodru e de ama te se mpanimfo no ebeba. Na mpanimfo no so ba enya yade bia na se bia tam ko hospital eti omo bia ombe hwa se mu yade a no mai se omo de ko hospital ho na akogye mu a omo ba bia omo de ko sanse sabi omo kra no asawa etua omo to tente hutu omo to ete be ya na se omo pa okra bre e wo ho no mti sa obi awu yasie no de obedru ko di bo ha no mu a ene Nigeria yade a eye komo okra e wo hanom na Saddick ni your hotels are hold over bria. Minim se betima bobo bi edin yes. Say bondugu hotel bi say ABC hotel. Eno aye hotel wo mo do ba na ebia we soja ni, we police ni, we nurse ni, we adwumati trobi e wo Ghana ha. Na ye ka so se bia de ko France. Ye do ko US, London. Ama kwato adwuma no so a. Say adwuma no ntare na mapempam bi e wo honom. Ento ba wo mo do ko search hotel no. Wo mo ko gina hotel ma sesa Oma mo sasa atade no o sha no ko gina hotel no man chebe bia ho ye kama no ye video se e bia adwuma so mesi me ba ye no bo aboa me afede adwuma me ba ye a meye ni no ye se video no afri ho omo hotels omo restaurant ahodo a okwa ombe to aduane e de so aduane no mato de so wono no so wonnim na akotan na yi ba kokora di a asemato ina so wo de betwa advert chance ni ba 50 ina e be so sa table no e twa advert e wo honom so what get the video e wo honom sa hotel hono no twa video no me hwese me de ne back me de hotel surroundings e beba that moment no ne fa be makoma 15 e na be twa sa video no e wo ho ono kwa de behind the scenes omo ye ne be 50 cents o ya ne o ya no wosre o ya na esei ana de mo na wosre no so no ne ye bo e wo honom enti eno so ya de ba ko a e koso e wo hanom video bi ewo ho wo yo ba na oba ha na ko ne nko na se wonya obi amfa ne ma ye wo se de me kan hotels ni bo dru anwumra wo mo do be ko
Now kwa sabi ya de mama salai no bi anso afaso no no da e wo hanom we na make kwaso obondugu jamoso krum abijan e na afi so ani bre krum ani kura aka nyina de kwaso wo hanom the same thing so kwaso e wo Nigeria oba odo ne beha asefem na abaya bi kura me ne din komo ne din e de reta wo se wo free manso koben na de wo nya ne se ke yin supermarket na boy bi ya na wote omu area oba ono no beto de bo na wo free what one boy and friends or Canada to amra me no kasa buy na to store obepiem e obondugu no be buy again so nya stroke a girl no anya stroke a wo de te ho no mo a before kra e bo no for so omo ntam no koto ntiri ba bia I have such audios here the bia ni ametimi e de dance here kwaku apart from no nra yes an hwe no Côte d'Ivoire ho no ya motai bo bibia am say enwom na manage omani eno so ye staged and say omo shada kofa nwom baabi na omo didi ti say omo twa setting ti say brochie na omo wo na omo sa na omo di omani no eno so ede antia because obi a omo re ho asen ko omo ntumi nye sa mentally no omo re ho yi the entire because omo re ho ne say ya yes asho omo bo me the chat bi e ma ben say ya de me the chat bi ma ben omo build a castle in the air yes asho omo bo akese ebi te say otimi de nipa mienu eba okwa omo ya de bi say kan ya na esua mass factor tree una ogina soro no na onai ba ko onai left and right no so otimi de nipa be hye wase a sada nko ano ya ma $200 US ya de amount ya omo so mo bi account e de amount nti omo ka cho say uska na ya direction na wotena ho na say wo cha de mo na wo che no na musika no so dooso eti eni say obenya sika atoto car se mpanimfo bi a middle list bi man sampanimfo no e na omo de omo cycle omo ho ba bia car so ko je hall a omo ji omo ni no omo ho ni nyina no e Ghana fo a se bia kampo omo na no ka say omo se omo ko bia bi ti se takra de and the western north upcoming artists a o ho no no omo sa se omo recruit omo nti kratch bi e wo takra de obonyom your friend no snazimens or de na ba ko friend acoustic me no ka say wono na yi omo artists every weekends bi am ko bo mu entertainment na wo mutimi e bi wo ho I have some videos here omo so akwess da ene afasha ye nananum edi ni hanom wo mutimi culture day wo mutimi ti bi nyina no e wo ho no mo a wo wi a wo betu fi a e na be hu se se bi ba bi sisi na de wo nyina ne se wo mo se ye ne eti hanom ye te comfort zone enu nti yentimi emobra enu nti ewiase no opese odi a e wo se o fa ye o mu kakra eti sa no man sansim we no bi no e no mo dia cycling enkuda ya youth na ama youth na ni age se dan koma bi no o mo sika bi a wo mo nsa beka na oba se dia meka no emanasem no eya pa yi e no obi wo so nya ne pe ne senka sabi nkobeka ho but okoye no obefa nipa be mienu e de ko biensa de ko mkoye ni pasa nipa obefa mkoye no wo magane e de ko so no ba Ghana ha hwan ho e no mkwaji nisika wonti fa de anya ne gu ase de fa nyina mawu abaya bi wa tonsu wode nipa makoma 8 e ne wo honom na abaya no nipa odo mkoye nya no magane aba Ghana e no tabaya no se ono de okwa se e wo ho me no kwa sei me koto sofo a wo ya sore ya na sore no AP e ne bia ne mo missionary churches bi oho no nya obi friend say conference I was France it was not so koi no na say we adwuma ya bi na adi no to so be fa na so no makọ according to the wife we invite him and so we inform am ko ya am ko share no papa so for no ka kire me say we nipa mako 16 na aba tani pam do odo mo bai so ko oba Ghana baka oba why ne ko to say sika na manupa on feel 44 years when enche bia no obetime friend obetena ho no mo a se wo bi na ba beto no a no awu e de kom me manane ne wife kasai so for no se woni pa de so ba pa de lalai e wo ho nti de akoso wo ho no asepem oba kwaku na nipa na omo wu e wo ho hwe dan na omo dem no ko back e ma na omo gu dem am se omo ye be 20 na omo da one room omo da form pa cho mo amo hwe wo Facebook no we ye nipa ma a omo free Ghana omo ko abrochi ya lie to them so omo ko abrochi baby omo kodu omo ye more than 20 no omo gu one room bibia ni ho Ghana youth eno no na abrante ba ku bia wo si wo free mu no there is a second one bia utimi hu say pacho mo ma me ne video no
Kwaku say wo Côte d'Ivoire wo hu abrante yi. Small boy ya owo ho yi. Ne mfim pade nyina yi aba. Pacho akra yi dabi. De o hye nika blue no. Ne mfim pade nyina yi aba utumu say aduane do onya bi ni video ne beba edu ho amon post ma me. Say wo Facebook a hye say obani a abrante no me hwa ne tibia mu be ye difficult say obeka say obe survival for 6 months we mudu amon post ma me. Over me wo say akoda no. The second rescue I call you know, Yamincha de one so all con what the Nino Maku and 9 and a can one what the Quentin at the obeying some of free Tepa Subriso, a one as I catch and free. Na minim say ka boy no nursery, some of the sendoa, and no one send your win. Makoya X-ray. Sapi Chana sendoa, and no one who change so you know who. Na mokoye no mo anko hu apolisifo bia o mo hu de ekosi e wo ho a o mo ne o mo dili ana me no ka say apolisifo Côte d'Ivoire nyina aya we na sa QNET fon so tie mi a wo mo nim o mo mpanifo bia ye from poso no mame wo ha akra ne nie o mo nim o mo mpanifo bia ye from elite 1 V1 and now friends popular san kofo no seven previous o ma promise apolisifo a e wo ho no say every month biano we make to ka 50,000 e was asefa e wo honum eti omo wonkofo bia apostle no bia o ma corrupt said the sabi obi wo hana ya omo no da payroll aya omo da QNET for the payroll omo to ka eti so wo ko na odi ka ko police station nipa na ko hwe no onsanka enti aya na mo ayetu ni say edi kan ko na say yenimfia nipa no wo mu a edi kan kokobọ attack ho eti nipa no ansa. So you tell us, what you know, Franco police station, child trafficking case, it's a channel, Chenipan was your home. Near the police station, do police station, Nakasa, pay at the call. So when you now call Nadika police station, Omua would be a woman penny up a yo. It's already only penny picture, say what they send in the panel. What it? No, the sender, Obano, baby be our one. And but the old crowns when they say, Sylvia would drew her, Panasa NG from when I Baby Saddick Adams. Mepa once a hono no bi ankasa e se me boba prum na ombibie na security man ka kire me se o hwehwe hwan me se me Saddick Adams a me kan ye no a wasu oni ho meanwhile o ho Côte d'Ivoire dan so no ye tuma untimi mu ani enti no na say obekọ okọ ye na that moment no be lock fie no the whole day obi ampie anajo anasa ahomache no se nipa na be hwe no fie ho no no se akra ba bia mu wei ena se nipa ne tia on be transfer no e na bia ba ba bi se kononwo e wo honom ana Côte d'Ivoire dan no so no ye han dan se bia 6 months 2 years 1 year no e otenemu a 1 month no otu aka eti one any day any moment any time bia no obi tibi to furu baabi ekọ baabi kwaku akra ya me kana se me ne da so no Obin Samuel ye fe no Obin Samuel wonu pa hu na o yema show no baby am ko no ono the nipa 24 ano e wo ha wo cheto ye penin e wo ho QNET for mo hwe nyina no definitely they will comment omonim no nyame ncha de akofa no e de naba e wo ha ma rescue no ofri hefa ofri krobe so ofri Tepa subri so oba ye no omo admitted to Tepa hospital mako na wotu mako miensa eni enti we no ono ye leader manager wo Côte d'Ivoire ho yes we no e leader ho na wono na train sa akra na wotempa no so no ona na train di wawu no ya no wote empa no so o ka se wo Canada na wo bekọ adwuma young girl no wono na train wo mu we na girl we na wotempa no so a o kan kontompo se o Canada no sa akra na ne mfempade ayi no na cycle no. Yes. So over video no ko akira. Wo say abaya bi dampa no so oro ye na akiri ba. Sa akwa no so wonya typhoid. Nti we so abefa na akiri ba de na ba. Obefa na akiri ba. Ana wafo ba panu ama mienu enso aka ho. That the odampa no so wo form ho no so akra ba oba bi nso aye. Na nya typhoid. Wono ye ni nua pa wodi na chi. Ono na nya typhoid no. Ono nya typhoid. Na we so you rescue no na. Me no ka say sa obi a wo hu ni fi obi ano
ya ransack fie ho eduma bedru Ghana e wo hanom but say no say na multimedia o ma more na ada so ho meboa the eduma say bia ye no enu 0% kra esan say nipa let's say nipa 3005 now to be nipa 16 eba Ghana I don't think so why eduma bia maybe make us say you try and na okonu nya easy okọ na say bia busuani nka ho a womono omsitem no very strong and powerful say dem dey kan ye no even though commensurate police station e bondugu no eyen so wetu akwakoche QNET ni wabra busuani nka ho ebetima ma akwan enu ntin say no yekwa ishanka nyame meka se malam for ne malam for mba TV space and mamen se ne ma no Côte d'Ivoire malam for na omo hanfa zongo for hene no ukoduru ho na akuhu omo a omo no nim area ho no mu nyina no eti omo tumutumi boa e ma otumi kire wo se kwa ha sei na utumi boa eti was arrest cry ayeye no na rescue ayeye no dodo na omo boa san se police for no ukọ na di kan akọ no mu a na picture no edi kan kwa obekọ na yi akoda no o wa akra yi ne kọ let's say Asante region and Eastern na yekowura hotel ba ko oba adwuma be wo wiase bia no uniform say o ka say we pilot kra o mbenya uniform amu watwa e dia dada manfo me de me pictures e dia ma san say o mabusu akwa ma kwan na de wo mina say western region for e ma na nuanam say for ma no mka kire o ma me say o mkwa kwaye steward na air hostess e wo play mu na wudru Côte d'Ivoire baby a na ho fe kwa om cafeteria na baby om yes snacks no on say aya na ho fe kakra yeah oni ani awusa de hu om pam santa de ni bia de amomo na ro say so om se wi am akose e ma se bia na say night quiet bi om pa bo anu no en nti wa technical idea wo say de nkoda yeyi enya ne kore e wa ha Awurade Nyankopon na as a black antisesi a omugu fie hoyi fie ba ko ye twam a mo hwe ade na omo ye no obutimi tena ho 1 year ade adwuma na omo ye didi wo sori no pa me wo books no bi e wo ha wo sori no pa no na pani ba ko ayesi akoya ne mfe aye omo aye from eye apply na yi anampu stand for yi omo be gina wani mu a no mo de board esi ho omo de board be si ho no mu a no ka kire wo se Daebe na pesa also. The BSA number here was okay. Me from KD. Me pesa next 5 years. Me to asase ebia ewa blekuma. Eti asase na me to me me to car. I say no be list. O kan wi a na yabon esi mama. Na ni papa fro abeka. Timoka say wi a eden so omo de dia na pattern okrokwa. Ti say bia ahomache 2 am. Ansa na omo ba bedidi ebiu. Na wo ho na mfo bia mai. Na say udidi a. So your rice water, your sugar, e ma mfa ntum na mum. Ida so be din raw and also be use salt and chine and I would gumu no wadi then na say so fa yam say dia be ya obetimi di obi and so aba e wo honum nti aduane a mudi ni bi na si ho no aduane say aduane na si ho no enipa maako 12 and na edi say aduane no chese de omati ne ya sori omo se wadwen de te say de yate asori ana yate Hey, already. It is a day in country Ghana security for no national security and ye ministers yan kola yakoloko day in country. Before some cano, Mammy can't tackle immigration from war border no. Minim sem could enable mass modern. We boost some cosra will be. But so cosra will be immigration for bedrook, my far borderlines now. Now catch almost so show be. Isa na kumbe tax ni luggage and also bags out there kono omonya ne saa so omonya ne saa kumbe hu se dwumadi a kopon kwa kodi ni but we no obedru no kan no a ni ama kwan se ko etimi medican asre by immigration for a wo mo sampa maba drop doma ba ye omo so de no menoma kasa bebre se mesro omo se mebru ni bitwam a omo nya ka no moto no omo ga bag na si achi no no omo ni community because answer no bedru border ho no na QNET for no akochi omo mo so kwa kasa kwa kwasra obi e wo ho no it when the best interior minister say na anu ya no ka say apostle for omo man ni community no yes san omo ni afa from na ka best say
nka wonpa dako na ndo wonpa bus be 20 inko Côte d'Ivoire na wura fimu me no ka say be bi say bijan ya muso kro ni brekrom ani bondugu de enke ye ne ampa suaso je betimi akọ na ye kwa by force yen sankra no emfa mra yen se obia Ghana ni bi hunu bia yen fa ne mra aduane omudi no owa anoden e okrom ti sempani 40 a ne yamfa ye na nsi fomu a me say se jo kan say Ghana fo a Ekuonaba to gorum 7,500 no eno kwa bondugu na baby ti say yamoso kro ni brekrom ani kro keka ho the same thing ekoso e Nigeria kwa de ne de wanya abotra kase wudwane a ho na no ne wawie e wo ho na abayewa ya ofiri mu a yesie no bondugu asie no mutumi ko hu ba bia yesie no se de be ya na busuafo daachi bi no mbetimi a follow up e wo ho ne kwasem ni se sa cash ba bia omusie no ne kwasem ni se ye hu na omusie no kasu fam na me aduma se nkomo be koso bio a me bro some videos wa ukona kwa rescue ba bia omkoda for a day and san oma be free back omote se bia emu adwo a oma be free back me no ka say empanifo da woman no nyina no wo mo ba Ghana conference eno da me monitor show no one lawyer bi kasai na ye mesere day as a day no me conference warum me ni team e be chi ni empanifo mo kodi bo maako mienu a baako e de ibet ye be chi ono e wo ho no mu am wo mo nyina no e ya aware je ekoso no nyina no omo ba conference eno mo ja victims no e wo ho e tom tse scatter ba no be ka border achi ama se no omo edikan e wo Nigeria omo sanso tse Ghana for na wo Côte d'Ivoire no e do mo be sena ko Nigeria me no ka say no pictures a nyame adoma ka mesere sanke kwa bebe mo a yenyi leaders a edi sankofo na nyinu se de be ya empanifo omo jedwuma di ebe hu omo sanso do mo achi omo e do mo free eye Côte d'Ivoire e do mo ko Nigeria se ho na se abaye hotspot pa Nigeria se the Côte d'Ivoire de se de asumdue ni honum sanse ye mo kwan e mo nya adwuma from January 13th ebe nsama me no ka say office bia ni ho a abi e wo Côte d'Ivoire e wo ho sanse okọ ho do mo a office no ya tutu out there it's empanifo no e makrom ho no do be ka border achi e wo ho no ma se no adwe ma ya na se omo will kwiti omo e do mako Nigeria te say dia abetomu eno no kwaku nyame ya adomo a ye bedi nkomo na enura ye ne aban panyifo bebre ye ne engage ya ye be get you in touch na yet me rescue ye nkura ne nyina by force edi omaba bibia ni we kire say we no uhia second guess to know that our people are dying. You don't need anything. Yes. Kwaku anopai beda wase oba meso meda sepa hey mo ria o oba didi ka yenu akwano nyame hira no djuma wo di ne hu na nyame ema no ahoden ene pepa obetue tu sa na mo ato aso ache ne sanso ensra ye mpanning for say council of state security agencies ministries ahodo ehwe interior ne security ne ade nyinara sabe obi anim we ebia ense obia hudie ekoso oba ade we ya cha tete slave na ekoso no because no apart from our mode of transportation na de che ni ade egu omo na no omo kon no wo mo kotena ho de omo yadwuma ne omo maduane di omo se na ato efu nkofo ho ana no so mpo de unu si aton se na akoye oba omo akoye bi 50% omo afu nu se me ba no Côte kwa ko baby bebre so afu empne so ana omo kwa so omo amu no kra no na omo nu se na ekwa akoto wo ana ma ne ya no obi kwa onu se na ekoto no ana kwada no so etu anamopa bi yet to the sense said de hu no yet no ya chesa ya ji usika se de etu kwama akoye adwuma ne akwawie agiska na firi wonsem wanfo obi ama ye hu nipa ana obi a wonim no ama usika na wonsa enka nyina echi no ye ye akoa hweduane omudie de ma aduane no ya kra ne se ma no do so na abekasa bi afono eni nti anya de no ne amamo amudi no so do so cha aduane no entu bera so befom no adi anya do ba ye mana ayo the force because o rashidi a badwu be se ede wani ntamo so a ekomo eku na o yare a ye hwe okosise mu be di a o ye afiri mu no ansa na etu na mo bi o se de ehun ne se o sese nipa ewu ne de
amanfo amabusiafo bebe Jesus Christ so mo obriche no mako me say the audacy in wa film ya che slave trade na course no mo hwe no anopai graphic content or the hospital there uko Facebook abranti oda hoyi no wa film we na sesia odaso sesia wa film e Côte d'Ivoire but na busuafo nim say okọ abriche ya psyche na ka kire ne say ka kire o mo say wo Spain but ya riabo no de oye leader na ye twa ne mfonyi kire wo hu no tebia wo mo ba ha no ye de ne ko hospital for 3 weeks asa na ye recover no ko bewu ne nua odi na chi sa brante ne nua odi na chi oba obenya typhoid ho watwetwe ne nua ba ama busua na sendiska enei wo hwe ba bia nkora ne da na blackboard si ho eno na ne nua ba ne nie de so we leader ne mfe mpade nyina yi aba onya hu se owu no ne nua ba odi na chi nie odi ne ba ho ba bia odanie ono nso no onna ye owo Côte d'Ivoire but ya ka se ontwa mfonyini se owo abruchi nti abayo na otempa ne so no ye born video se kan ben sa video we obedu ye ne nie ontwa video no so mfa nipa foforo mra se ni nua o se de ye o man masa yawo num na I don't understand se obetimi ama wo nua pa ba yawo we ya o pe so free no ho wo na o yesa no ebi anya ni po apart from say ya brainwash you na hypnotize you no one also penny freedom entina so di obi ba na the aya say ba kun free no de be 8 na ekọ nana freedom no mo pe wo so mo hu ne se o mo ya obi am o so mo hu ne sa they don't see se o mo ya o mo ya ka kire o mo say obeye da ache this is how to become a millionaire nti forget the ye ka wo hai se o mo tia o to comfort zone na wonye ye they do for me na be ma obeye da ache oba say employing for intra na mo ne remi ya ye ni mo be kaka ho because here one place 7,500 na say e mu 500 mpuka so mbe yinupa be 55 free Ghana kwa dey to the sense ye ka se ye twem asemwe afia beto so Ghana meburu kwa kodi seseme wo ho no ye ka ho asem be enye ye o man it time bomb said the enu ha ka ye no na de ehu ni say e mebunu e de ache emma nkombeboa o man no enya nkokora ne mrewa na eko o me beto so nyira e mebunu nko a e be free 15 between 15 and 30 and they choose na mo ya ye de ache ne say wa ya ye de betumi Angel 102 afeni a de betumi ase yenya nwie kura oba da bi afeni na mo we de ehu na de ya de betumi said the akan de ye de 4 days 3 days aka ho asema say ye wa intelligence e wo krom ha security no de kwa no nyame sha na omon ho ban pa omon ho ban ye nhwe pekrata no ye hwe ne say daily statement am de e sha say mo fa ento so emaye na hwe krata ya eni ho de ne na bo ho IGP Christian tese yo honu sabra make say waduru boko ni nyina ene say boko ensense masama na homene so asam ne bana say between ahemfo kra ya na etwetwe nase kakra enkowim na mo between the youth of boko and police ya na ano ehye Boku Central Mrasebedwani Yeru Amahama Yarega Osanye majority leader ni fie na ehye no tinam ka se mo fanto so ni fie eno mo ahye no mabru na akwakosi fie ma police faji hwabo so ntokwa na ekosi no enipa num o me mabru de o ma afrim police ni ba konso menu so etu aka wonom ama Yeru IGP sisi de mikatente eduru ha wo kohwese asuntwe ebeba eno ye hwe ho anamo entu na krata kroye Yeru Haruna Idrisu wo ye education minister or just a free SHS double track aha dwe papa na akotrapi NDC wajia tu so mu boderu no o ka so bank achakra first 100 days na nkomu atuase na so o chema ebe take days months ansa no matumi achange sa system no entu ambasre do mo kan no mo ntumi anya ya ehumesua ho hyehye wan to bo ase na twami katenta obe ade abewi ase otu ebetwi enti Yeru Haruna Idris chese ombe hia emre pa no mape accommodation facilities ebebo infrastructure ansana womu atumi achange double track no eno so ho sam ha enna Dr. Mahmoud Bawumia na akwakosra Miami MP Reverend Itinfojo ewo ne residence ena o kire se MPP kitafo nyina mma mobo entomoyam na moma eye de akoso nyina mma ne ehunahuna mo eye
Satantan bi a o chese enipa bi afa on person no hura MPP for nanso krunde beba yewura ba omia ne de abai ena owura eye David Owusu ansa opoku we empraso MP o chese he isei ehodwo wa person kodi sabia no ko bone bia ne ho a ebeto ni nya statement ene de eba no pay the Herald TDC sensimental ensase ho sensema ya kan no omo chese o asase bia ya tron no ho no onto asase eye edu plot edu no na emu mienu de ofori atabidia ba betwam onto plot enum na mu mienu ofori atabidia ba betwam na nti ofori ata family no on kwa ne family wa Ghana na the Herald and this ensemi aba na hwe ani ha ye Alice Abna ofori ata ofori ata eme ofori ata chese benya Putin ofori ata nyina aka ho na so omo na ato nsase ne kese pa akra taji aba ene anopai na yewura ya bodwa e bof na chese no krobie nim so kotua skabi na de akope contract GBC ensensem num wo se enya no krunti amafo emo madwe engu baabi na yewura Vanda point so de abase minority leader yewura afanyamaken wono ebe pa chose ebe a NIB wo mo suspended owura intim fojo no arrest no kokoye no wo so di kan frɛ kra kan ho asɛm ama okopa chawansa enti se MPP for ye me masam na de se yempia wo se papa fa se Nicodemusly edi kan epa ho echem afa secondary MP ni buofo dende ne MOSU nipa bi a MPP communicator eka ho kyerɛ se nipa keka se wo no cocaine de ense wo no oni hudwa jet munkwa odugu apempem no aton okwa ne so no obo hodaru ema sa $350 million cocaine link no wo so de abata no ho won pene emiemu ni ase nti sabra make say de wo su nipa bi a ope eye sikade so pro defamation case no ye no opese de di ho assign no enye no akeke se bia dem ka meboa ntimi wura wodi bem da bi sika da so no enye asem ketwa no so the Herald na de ba ene anopai na dem de twa so se twa nyama idea dem de ana ene twa so na mi se bia fe na se asema bi tu jana abo mo aye mo bo e ma de na enche no mabutu ai na mi wewe mu na afa asa me hu sane me kakra because that say empanifo asomu die bia na yebetimi anya enkra papa bi na immigration for ne security agencies no na ye blame wo mu bebra enye yie de aka ne se ye hu akire yebetimi etu anamo ne asoso on se ya cycle omo enti won se na brochi kro ene sa ade na ye de cycle omo no enya nwanwa nipa ye de connection ene tu kwan e wo Ghana ha be se 90% wo kwa ye kira wo de odu immigration na ye bisa wasem a wo beka empo sa ye do nam kotoka ye ka kira wo obu ho a eye connection bi abeto ho wo se ye de assembly members ene tu kwan emom kokosua bibi fa agric ho ena ye de wo wawurem enti ya kira wo se wo kwa be bisa wo ye assembly man e wo to electoral area ye bisa wo a ye yekua ye ho ye dua nkate ne abe na mekwa kosua ginim de se de be ya me ba bo akuafo kwan ya be fa so bisa questions ene wo se de obeyi anu nyina ya ka kire enti udru immigration na ye bisa wo a sa asem na wo beka enti sa nipa wo ya cycle ne se ye do kofa Côte d'Ivoire na ye do akọ Canada so wo dru immigration point mpo na ye gina no bisa no se wo kọ he a de ya ka kire ne se won kana so ka immigration officer ntimi wura ni tirim enhunu se asema woka no eyentro anasa nyentro minim se wako brekumu da ansa udru katon kwantia so me ho no ye wo immigration for ho a se ye bus kese te se den mudu won ma ye mugina o mu wram ehwehwehwe animu sebi uhu Ghana ni animu ahu Côte d'Ivoire ni animu utimi hunu se nipa so mesi obi a owo suspicious character omu yinusi ekoko hwehwe no ho hwehwe ne ID card se de be hu se ampa ye Ghana ni se dipa no nya Ghanaian na mete bus ma me ye obi asi pen cause omu so nya Ghana ni woni bibia wase wode fa ho no mutu kwan enti no omu ye bi na diaka aye internal ansa na ebe cycle nipa no diako no obi akobie company wa register company or registrar general asa wode ye friend is saying QNET or say internet business and why na ya periodically kokko check wo modwuma o moye no nkwala na enu o moye adwuma no how often and security agencies no ebe wo mo hunu because your national security operatives your police for CID sa mo nhye police atade mo nhye uniform mo hye mufti enti wo betimi ayete se okra wo pesa wo ye adwuma ni bi na wo de attest wo mo adwuma na o moye na hwe
who is doing that? Yakɔ baby a wɔn mote akɔ hunu say. Sa brabo we ne de nkwada ne bo ama police ni adi obi achi akwaji obi ba afiri police ni ko ya no de sa hye ne demiri fam enti what na wo say yakokon no firi enkwala na kwakodi baby bone police dey say police anywhere is a police also the worker say almost be ho ya compromise wo